the party has been certified, I'm on that list. You are expected as a member who are on that list to come and be sworn in as a member of parliament. That's why I'm here today. Kufungiswe kusakuba ilunga leParliament zizikodwa namalunga enhlanganele entsha umkhondo wesizwe. She called a meeting with all officials, senior managers, where she dealt with all these issues of tenders. Iqembu le-EFF eMpumalanga lendalibito lokuthi ngakususwa esikhundleni umphathiswa lomusha wetemfundo Kathy Dlamini lenzela tinsolo tengohlakalo. Kwaba kuhle kuhlangana endzabeni teswati la ku-SABC khumbula ukuthi sikhona ku-X, Facebook na ku-YouTube ngokuthi uthi SABC tindzaba kusibone thamba embili lomuhla. Afungiswe onke amalunga omkhondo wesizwe kuthena bemalunga eParliament. Umholi we-MK eParliament Dr. John Hlophe uthi iqembu lakhe seliphikisa ngalokusemthethweni eParliament. Kusenjalo lo bekatsa indvele temidlalo ubuciko namasiko zizikodwa naye ufungisiwe njengelunga leParliament lomuhla. Kulandzela kwemibiko yekungajabuli ngekhatsi langaphandle ku-ANC zizikodwa ubuyele eParliament kanti bekunekungabata ukuthi utawufungiswa. Kamuva nje kodwa washiya phansi kuba indvuna temidlalo kulandzela tinsolo tenkhohlakalo sewukile ke wavela enkantolo. The list of the party has been certified. I'm on that list. You are expected as a member who are on that list to come and be sworn in as a member of parliament. That's why I'm here today. My innocence, I think the state case is non-existent, but that matter, I'm not here about it now. We'll ventilate other matters when we have time at an appropriate platform. Njengobe sekuhambe amaviki lamabili kusukela kuhleli iParliament emalunga eMK bahola ngilona beyangumengameli wemajaji eNtshonalanga Kapa Dr. John Hlophe agcine afungiswa. Kulabo labafungiswe bekunalona bekayindvuna imali Des van Rooyen, Duduzile Zuma Sambundla, kanye nalona bekalunga leParliament le-EFF Andile Mchithama. Lenhlangano ithi kufungiswa kwayo akushintshi lutho lapho ime khona uma kubela udzabeni lwemiphumela lukhetho lolundlulile. Umholi weqembu lemkhondo wesizwe eParliament Dr. John Hlophe uthi ANC iphumile endleleni. Uthi ANC ayisesizwe leqembu lebekade lilwela abantu lebede umhlaba futhi likhulumisa lendzaba emhlaba. Hlophe uthi MK party sekulo leqembu liphikisa ngalo semthethweni njengoba iDA seyingenele umbuso welibumbano wavelonke. Hlophe uthi nyalo iMK ngiyo lephikisa ngalokusemthethweni njengoba iDA ingcenye yahulumende welubumbano wavelonke. MK imile kule kuthi kwaba nekukhwabaniswa kwemavoti ngalesikhathi kubalwa kanti bayachubeka nekuyisa lolu dzaba enkantolo. This is the ANC that we used to know, particularly over the past 5 years under the leadership of Cyril Ramaphosa. This is no longer the ANC which fights for poor people, which fights for landless people. It is a different ANC altogether. And I'm grateful to the leadership of the MK for showing confidence in me, for getting me to lead the party. Umengameli wemajaji enkantolo lephakeme eNtshonalanga Kapa uthi kucoshwa kwakhe bekugcugcudelwe ipolitiki. Uthi bungani bakhe nalo bekaNgumengameli wakuleli Jacob Zuma ngiko lokuholele kucoshweni kwakhe. Uthi wonke umuntu losonzelene naZuma akaphathwa ngendlela lefanele. Uthi wacoshiswa kwenja. I lost my job as a judge because of politics. The decision to impeach me was a political decision. I said it before I was impeached and I maintain that. There was no law that was ever used there. It was politics, and I do believe that the fact that I was perceived as being closely associated with President Zuma is another reason for the decision that was taken. Zelele kule kuthi uhulumende wavelonke welubumbano angeke uphumelele. Baholi bamaqembu epolitiki la kumbuso welibumbano wavelonke bendelibito lokuthi akwehle imimoya. Bacele umphakathi ukuthi ulibeketelele lohlelo lekhetha icabinet. Labaholi bathi kwethulwa kwetinsita kufanele kuchubeke njengoba amaqembu asaphothula imininingwane kwakhiwa kwecabinet. Lenzeke ukuthi mengameli Cyril Ramaphosa bemetele icabinet yakhe khona mathute. Remember that government departments will not collapse because of the fact that there are no ministers yet
they can still continue with their work and service delivery. So let's give them a fair chance to form a cabinet that is the best suitable for the circumstances in South Africa at the moment. It is imperative that President gives thorough and proper thought to the composition of his cabinet, ensuring that all role players are consulted, the 10 political parties that are within the GNU. This careful consideration is crucial to avoid fractures in the foundation of the GNU. We cannot afford to sow divisions, as the hopes of our people for a better and greater country are pinned on the GNU. We must commend them for trying to find a solution which is inclusive of all political parties. So the GNU is an experiment whose success depends on how much the parties act in good faith. And if some or most do not act in good faith, it will fail, of course. We intend to act in good faith as Rise Mzansi, agree where the logic is clear and disagree where necessary. But we will always do this in good faith, not for cynical political reasons. I-ANC ihlabethe inhlangano yepolitiki letikumbuso libumbano wavelonkhe letimbujutete imfundo tato te-cabinet kubetha indzaba. I-DA ifuna tikhundla tebundzuli letilishumi nakubili naletinye tikhundla letimcoka kuhulumende. Kunembiko letsithi inkhulumiswano tisamile njengoba tinhlangano yepolitiki titfola bumatima kutsi tivumelane ngekwabiwa kwemandla ekuphatsa. Mengameli Cyril Ramaphosa kulona live lekugcina kutsi ufuna ibe njani i-cabinet yakhe. What was concerning us was that some of the demands have been leaked to the media. Obviously, the DA demand, you have seen them all over there, so those demands are there. Why would you leak the demands when we are busy in the process of negotiation? That is bad faith. In fact, it shows poor leadership, rather. So it is always important that any person who is a leader must act responsibly, because government of national unity seeks to assure South Africans to sort of calm and moderate the anxieties of the country, because what is at the center of the GNU is to make sure that we are able to provide service to our people. Licembu le-EFF Mpumalanga lendelibito lokuthi akususwe esikhundleni umphathiswa lomusho wetemfundo Kathy Dlamini. Lelicembu lisola Dlamini ngenkohlakalo kungakapheli ngisho amaviki amabili athethe lesikhundla. Kuthiwa Dlamini unikete umyalo tisebenzisa setulu kulelitiko ukuthi lihoqise inkontileka ye-IT tibuyisele inkampani yaphambilini lebekade yenza lo msebenzi lelitiko ngaphambi kokuthi aniketwe lesikhundla. Lenhlangano kulesifundza iphindze ihlose nakubika Dlamini kumvikeli wemphakathi. Sewunemaviki lamabili afungisiwe kulesikhundla umphathiswa wetemfundo Kathy Dlamini, kepha sewusolwa ngenkohlakalo. Usolwa ngekuthi utshele isikhulu salelitiko nemphathi lobuke kusebenta kwempahla yalelitiko ukuthi basuse tonke tinkontileka letafakwa ngaphambi kwekuthi yena abekwe esikhundleni. These are not accusations like she's claiming. These are things that happened 3 days later after she resumed in her office. She called a meeting with all officials, senior managers, where she dealt with all these issues of tenders and replacing with those that were long expired, but she want them to be reinstated because she's in the office. Umphathiswa utiphikile letinsolo kanti uthi yebo umhlangano ube khona kepha akamange athi akususwe lamathenda. There is no such a thing. There was never an instruction to the HOD or to whosoever that they must result in me interfering in the supply chain. Licembi EFF lithi selibikele Mvunankulu Mandla Ndlovu loludzaba. We highlighted to him that they must make sure that they don't interfere with administration. They must stay away from administration because this thing makes the department or the work of the governance to suffer. Mvunankulu Ndlovu unikwe emalanga lasikhombisa kuphendvula tikhalo te-EFF. Nasipitolo umlilo loqubuka esibhedlela iGeorge Mokhara Academic Hospital eGarankuwa enyakatho ePitoli uhambe nomphefumulo wesigulane. Nzabareswa hlaka SABC lobukela khona ukhethe kahle sekwamukela sekhona hlala nathi.
Takamtile sethonga athenyakatho elithenge kulihlasele isiphepho lesihamba letimvula ecele uhulumende ukuthi angenelele ngekushesha ukuthi isita kwakhakabusha Mletato. Ngaseqeni kule nyanga isiphepho lesimatima sedala ubonakalo lendzawo lapho khona kwacekela phansi emakhaya natakhiwo ncandi. Kulesigamo kwashona abantu abalishumi-2. Lomuhla uhulumende wesifundza uvakashele indzawo kuyobuka imitamo lengendiwa kubambisa letakhamiti. Takhamuti letithikamete ngulesishingishane lesihlasele kulendzawo tisabukene nebumatima kanzela bangetulu ukuthi inkulungwane emakhulu amabili basele bangenato tindlu nalenye impahla letakhamuti sitiyakujabulela kuvakasha ukuthi iphathe mandla kepha kude tinguquko kusukela lesishingishane sahlasela kulendzawo. Kunzima kezeke buka yabo umlilo la ngubasekhona anginamabhodwe nje kunzima bafethu kurafu kakhulu. Yabona nje akufunctioneki. Tisitfupha tigodi letithikamete ngulesimo selitulu kulesifundza kuthi Thekwini kube nguyele benemonakalo lomkhulu nomonakalo balele ngetulu ukuthi igitsigitsi temarandi. Asizileke lapha namhlanje kuphela kodwa sizoba nabantu balapha uhambo size siphumela mhlazane sebethi impilo yabisibuyele esimeni sebenezindlu sebenalo uphahla kuningi osekwenziwe ukuzama ukulekelela. Netikolo tithikametekile kanti uhulumende walesifundza uthi kunetinhlelo tekusita labo lebathikametekile. Umndeni wemfana loneminyaka leli-15 lokhubatekile wase-East London Mpumalanga Kapa ucela lisito lokunakekela lo mfana. Olothando Makhubalo kwatholakala ukuthi une-TB meningitis leminyaka 1 nje vo. Kukhula kwakhe kwehlile lekinza lethikameta kuphila kwengcondo yakhe kuhamba nekusebenta kwemalunga. Umndeni kaMakhubalo uphila ngaphansi kwesimo lesibe emkhukhwini lahlala kuwo kude gesi kude imigwaco netindlu tangasese lokwenda ibe likhulu kakhulu impilo yalomntwana. Njengoba emalunga akhe emtimba ngasebenzi kahle Oluthando utikhanza hleli ngalendlela aphinza ahambe ngalendlela lena ngiyo kuphela indlela la isebenzisa ukuhamba kanti iphinze ibe nebumatima ngenxa yesimo sendlu yakubo. Indzawo lahlala kuyo ide imandi nagesi kanti lokho kunemthelela lomubi nokutawudukwe kuhlandeka kwakhe nendzawo lagcina kuyo imithi. Make wakhe uthi angeke yakhona ukumisa esikhungweni lesigcina abantwana ngenxa yekubita kwaso. Emagalini ndihlala esiqekini ngihlala ekhaya akho mbani and andikwazi imedication yomntana uyifaka even efridgini nekutya awumabuya kutya ngenxa yokuba ndihlala egalini ndingenayo nombani. Okwesibini umntana makakwazi ba angaya esikolweni ngoba izikolo afunda kuzo expensive. Make wakhe uthi sewucelela isite emahlandla lamanengi kepha solo sicelo sakhe asiphumeleli. Umntana amugule ngo-2011 ndizamile kule minyaka egqithileyo kuya kwa-social development. Usisi waye wanceda wandibuza into yoba kuyakhiwa na eCambridge so mandiye phaya xa kusakhiwa izindlu eCambridge. So thina abantu abakhubazekileyo asihoyakali noba ungangena kulona umnyango uyarejectwa so ndadicide ukuthi ndingaphindi ndiye ndawo. Litiko lokuhlaliswa kwebantu kulesifundza lithi simo lesibucayi lesi balitiko basebentele etuke kubatfolela indzawo yekuhlala. Xa kungoku isebe lifakana umlomo nomasipala weBuffalo City khona ukuze umasipala asinike isite yokuba kukhawuleze kwakhelwe ikhaya eli indlu. Litiko letenhlala kahle kulesifundza licinsekise ukuthi litawuvakashela lo mndeni kwentela kutama kuthuthukisa inhlalo ya Oluthando. Umlilo locubuka esibhedlela iGeorge Mukhari Academic Hospital eGarankuwa enyakatho ePitoli uhambele emphefumulo wesigulane semnulo umsikati leminyaka leka-35. Kubuye kuthi lesigulane semukele egumbi labagula ngengcondo evikini lelencile. Besimo lesiphutfumako eTshwane baphutfumele kulendzawo netinsita tabo tekucima umlilo. Bathe nabafika bakhanza ukuthi tisebenti talesibhedlela sevele tiwucishile lo mlilo. Unfortunately, the female patient was certified dead by a doctor and after the fire was extinguished. Tigulane tithathwe tabekwa endzaweni lephephile ngembi kwekuthi kucishwe lo mlilo. Kanti ke kusengakatiwa ukuthi yini lesuse lo mlilo. Litiko letempilo lindlulise emavi endvodvodo emndenini wemufi. We have since also going to be offering counseling to the family of the deceased as well. The police are currently investigating the incident, and another investigation will take place at the facility itself to establish the cause of the fire and what circumstances leading to this particular tragic incident. We convey our sincere condolences
to the affected family. Emaphoyisa asaphenya imbangela yalomlilo. Ehamba imalanga solo mengameli kaBameteli cabinet yakhe ngabe ulibona likuphi likusasa leliva kalohulumende wembuso olubumbano waveronke uphendule kanjena. Kubuya kusazothatha isikhathi impela ukuthi umengameli ahlele icabinet yakhe ngezathu zokuthi manje amehlo athe nje ukuyena kumele kubukakale phela nokuthi uyacosha nakwamanye amaqembu. Msakazi ngibona mina uzosebenzela uma nje bona bezomela iqiniso ukuthi babambisane futhi ngiyathemba ukuthi umongameli uzolimemezela icabinet lakhe ingakapheli lenyanga. Sicela ayiphule silindzele sibahlaba se-South Africa sifuna kubona ukuthi bayawusebenzisana njani ngabe luntshintsho liyawubuya ebantwini imisebenzi yawuvuleka yini. Ngilibona liqhakazile ikusasa lelizwe kulohulumeni wobumbano la kuhlangene khona amaqembu ngenhloso yokulisa phambili ngoba leyo kuntshontsha kade kuntshontshwa imali ekufanga ngabe isiza abantu ayiseze ukwazi ukwenza. Hayi mina ndicinga ukuthi uhulumende lo sasasi akazuya ndawo kuba kalokhu kuyatsalatsalwana ngawo akabe uhulumende kalokhu ombutho omni okwangoku andikayiboni inkqubela. Mina angiboni indzaba ye-GNU isebentela kubusa kwahulumende ngekubambisana lokhu nje ngathi kahle kahle angeke kuze kusebentele ngoba nje bona labantu abatokhona kubusa ngekubambisana ngathi abavani nje bona babodwane. Lona ngombono wembukeli iSABC eteyathweswa ukuthi phendulela ngawo. Etibakethe sifuna ukuthi ndilahlekelo ngamandla lanicatsaniswa netimali takulamanye amave. Embombela eMpumalanga kukhona Dlamini leliphuma embiteni kuLugwaragwara FM olishonile Nkosi. Angithathe ngathatha imbili Dlamini nginene ngivusele kuwe ngivusele nakuye umbukele ekhaya ngisho nje ukuthi indzaba lesitaba sibuka ehlelweni tifaka ekhathi naye kufungiswa kwemalunga eMK lang 58 njengamalunga laphelele eParliament kanti ngetulu kwaloko siyawubuka naye ukuthi inhlangano yeEFF kulesifundza seMpumalanga isola Khethi Dlamini longumphathiswa walitiko letemfundo lomusha ngekwenda ke Tigameko ngohlakalo ngilethe letinyambukeli longatinzela kusukela ngensimbi yesithupha kude kube insimbi yesikhombisa kumsakato likwala FM Dlamini okunena ngibuyisele tinzambo kuwe Jose. Sithibeka lapho tolo umtransportolo ukhona into zakhe mathebula nesimo selitulu bakhona besindebele kusasa siyabuya ngalesine sale kahle. Ngedela shona ngilanza batalo kanjalo ngedela shona nginaso simo selitulu masibuka isithombe sethu kusihla namuhla yabona ngengwane lomuhla khombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba emvula njengoba lapha kuyeke la 30% etfundzeni lethi ikakhulukade leThekwini nelive kanzi ke mawehla impungana live ngwala lomuhla likhombisa ke kubalela kuleto indzawo leto naselangeni lakusasa ngwala lomuhla akhombisa kuba khona ke lawo mathuba emvula labonakala ke akubuka lapha kuyeke la 30% kanzi ke likhombisa nengibonya ngemafu kanzi ke la likhombisa ke la ikakhulukade kuvula ngaleke la ikakhulukade eKhatsini nelive kanzi ke la sikhona ke lesixwayiso lesivela ke la kuba South African Weather Service ngalo lomuhla labona khona ke lalwandle likhombisa ke kuthukuthela kakhulu kuleto indzawo leto ikakhulukade eNtshonalanga Kapa abantu ke bacaphele kuleto indzawo leto kanzi ke naselangeni lakusasa lisakhona ke lelo lwandle lelithukuthela ubona ke emagagazi njengoba ulwandle likupha ke emagagazi kuleto indzawo leto ke kanzi ke uma sichubeka sibukela ke la emazinga ekushisa ukuthi ngabe ke emenjani kakhulukade ke la elangeni lakusasa masibuka ke la esifundza ke la eGauteng mabuka ke Pretoria lihleli lapha kuye ke la 20 ngalo Bronkhortspruit lihleli lapha ku 19 nangale ke la kubo Johannesburg njengoba likhombisa ke kuphola kuleto indzawo leto ngora lomuhla kanzi ke la uma sichubeka sibuka ke la sifundza iLimpopo bomusina likhombisa ke kuphola kubo Thoyandwe njengoba lihleli lapha ku 23 kanzi ke mabuka liphala leThabazimbi lapha kuye ke la 24 nangale buPhilapila lihleli lapha kuye ke la 23 masibuka ke eMpumalanga lapho Tati iphuma khona eMpumalanga mabuka ke kuMashishini likhombisa kuhlala lapha kuye ke la 21 lipholile kuleto indzawo leto kufika kuMiddleburg emalahleni esekunda lapha ku 20 kanzi ke kuyabanza standard tone ekseni njengoba lapha kuye 1 nangale ke la
kubo emelongwana lomuhle kanti ke customer dinner liyobe lapha ku17 sifunza kwaZulu Natal mabukwanzawo lethfana ke la nabo Fryhead lipholile kanti nangale Boledi Smith kepha ke kawube kubanza ekseni njengoba loku -2 mabukwa Oxstart nakhona kawube kubanza ekseni liphole ke la ngetikhatsite emadina ngole lomuhle kanti ke masicubeka sikubukela ke la sifunza iEastern Cape tindzawo lethfana nabo malethwaye kuyabanza ke ekseni njengoba loku1 kanti customer dinner liyobe selipholile mabukwa East London hleli lapha kuye ke la 21 makhanda leku19 mabukwa Gcebeka hleli lapha kuye ke la 21 kanti ke inshora la Kapa ngole lomuhle mabukwanzawo lethfana nabo Fred Ndale lifuthumele njengoba lapha kuye ke la 28 kanti ke la kuvusta hleli lapha kuye ke la 22 ngole lomuhle kanti ke masicubeka sikubukela ke la Northern Cape indzawo lethfana ke la nabo Uppington hleli lapha kuye ke la 25 lipholile kuleto ndzawo leto bosarale ndikabanza ke kusene lichakathisela ke matinyo njengoba lapha kuye ke la -5 kanti ke la sifunza iFree State indzawo lethfana ke la nabo Bothaville hleli lapha ku21 lokusho ukuthi lipholile kuleto ndzawo leto ke Bloemfontein ke kubanza ke kusene njengoba lapha ku1 nakale ke la kubo Sasolburg ngolo lomuhle kanti ke uma sibuka ke la sifunza ke iNorthwest indzawo lethfana ke la nabo Botosca ngolo lomuhle likhombisa ke kuphola ngisho ngithi kungako bengikuphathela kona busuku abube ngilobuhle